Mu gitondo cy'itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 nibwo ingabo nyinshi z'Uburusiya zari zimaze iminsi zikambitse ku mupaka wa Ukraine zinjiye muri Ukraine zitangira kurasa ku butaka bwa Ukraine. Twese tubyuka mu gitondo cy'iyo tariki twaramukiye ku itangazo ry'uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine, aho yatangaje kuri Twitter ko Putin amaze gutangiza ibitero bigari kuri Ukraine. Dmytro Kuleba yavuze ko Ukraine izirengera kandi ku isi ishobora ndetse ko igomba guhagarika Putin. Ambasaderi Sergei Kislytsia wa Ukraine muri Loni icyo gihe yavuze ko uhagarariye Uburusiya muri Loni we yari yemeje ko perezida we yatangije intambara ku gihugu cya Ukraine. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Ukraine nawe yahise abwira CNN ati ibitero byatangiye. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yahakanye ko bari barimo kurasa ku mijyi ya Ukraine. Ivuga ko barimo kwibasira ibikorwa remezo bya gisirikari, ibirindiro n'ibigo by'ingabo zirwanira mu kirere bifite intwaro zikomeye. Umunyamabanga mukuru wa OTAN General Jens Stoltenberg yatangaje ubutumwa kuri Twitter avuga ko ibyo bishyize ubuzima bw'abasivili batagira ingano mu kaga. Yavuze ko OTAN ngo itazatererana cyangwa ngo irebere ubushotoranyi bw'Uburusiya. Mbere yaho gato Perezida Vladimir Putin yari yavuganye kuri telefone na Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya amubwira impamvu ikomeye cyane yo kugira icyo akora. Kubera ubushotoranyi bw'abategetsi ba Kiev mu bice by'uburasirazuba bwa Ukraine, Uburusiya bwemeje nk'ibihugu byigenga. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin byahise bivuga ko Perezida Putin yabwiye Erdogan ko yababajwe cyane na Amerika na OTAN kubera ko ibyo bihugu byirengagije impungenge n'ibyo Uburusiya bwasabaga. Imodoka za gisirikare z'Uburusiya zatangiye kugaragara zerekeza ku mupaka wa Donbass mu burasirazuba bwa Ukraine ubwo haburaga iminsi mike ngo iyi ntambara itangire. Joe Biden yahise avuga ko ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine ngo bidafite impamvu kandi ngo amasengesho y'isi yose agomba kwerekeza ku banya Ukraine. Joe Biden ati Perezida Putin yahisemo intambara atatekerejeho neza, intambara izateza kubura ubuzima guteye ubwoba n'umubabaro w'abantu batagira ingano. Ati Uburusiya bwonyine nibwo nyirabayazana w'impfu no gusenya bizava kuri iyi ntambara, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo bizasubiza mu buryo bushyize hamwe kandi bukomeye. Ati iyi si izabaza Uburusiya ibyo burimo gukora. Joe Biden yahise abwira abanyamerika iby'ingaruka Uburusiya buzahura nazo. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine icyo gihe muri icyo gitondo yahise ahamagaza inama yaguye y'umutekano n'ubwirinzi. Inama yahise itangaza ko igihugu gitangiye kugendera ku mategeko yo mu ntambara. Twese ntabwo twumvaga uburemere bw'ibi bintu. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump icyo gihe yavugiye kuri Fox News ko iyo bari ku butegetsi ibyo bitero by'Uburusiya bitari gushoboka. Kuri telefone Donald Trump yavuze ko mbere atibazaga ko Perezida Putin yifuza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati nibazaga ko hari ibintu yashakaga gukora ubundi hakaba ibiganiro, ariko byagiye biba nabi cyane maze nawe abona intege nke. Donald Trump yongeyeho ko ibitero by'Uburusiya ku gice kimwe byatewe n'intege nke za Amerika ku butegetsi bwa Joe Biden, by'umwihariko ibirebana no gukura ingabo muri Afghanistan. Birasa naho nta muntu watekerezaga ko iyi ntambara izamara imyaka 3 yose. Uburusiya bwibwiraga ko buzarwana iyi ntambara mu cyumweru kimwe bukabura itsinze. None dore aho tugeze. Muri iki kiganiro reka tuvuge ku ngaruka z'iyi ntambara, by'umwihariko umubare w'abantu imaze guhitana ndetse n'ibyo imaze kwangiza n'amafaranga imaze gutwara. Mu gihe iyi ntambara imaze kwinjira mu mwaka wayo wa 4, abasirikari 95,000 barwaniraga igisirikare cy'Uburusiya bamaze gupfa. Nk'uko amakuru yasesenguwe na BBC abivuga, uyu mubare ntabwo urimo abishwe bakoreraga imitwe yitwaje intwaro mu ntara zigize Repubulika zigenga za Donbass. Bikekwa ko baba bari hagati y'abarwanyi 21,000 n'23,500. Uburusiya bumaze gutangiza intambara kuri Ukraine, abagabo b'abasivili muri Ukraine babujijwe guhunga maze bahamagarirwa kujya ku rugamba. Birumvikana nta bunararibonye bari bafite mu byo kurwana kandi ntabwo bari bafite ibikoresho bihagije mbere yo koherezwa ku rugamba. Bwari ubutumwa busa nk'ubwiyahuzi. Ibi byatumye umubare munini w'aba basirikare bapfa cyangwa se bakaburirwa irengero. Bamwe muri bo
bagiye banamara amezi cyangwa se imyaka nta muntu uzi irengero ryabo. Hashingiwe ku makuru yasesenguwe na BBC, hashingiwe kandi ku nyandiko zo gusezera ku bapfuye zagiye ahabona, ndetse n'iperereza ku baburiwe irengero mu ntara zitandukanye, benshi mu baturage basanzwe bafashe intwaro muri Donbass bapfuye mu mwaka wa mbere w'iyi ntambara. Uyu mubare w'abapfuye muri aba baturage basanzwe ungana n'uw'abasirikare bose b'Uburusiya byemejwe ko bapfuye muri icyo gihe 25,769. Ariko nubwo abantu bo mu ntara za Ukraine zigaruriwe n'Uburusiya bafite imiryango muri icyo gihugu, ntabwo bagira uruhare runini mu buzima bwa buri munsi bw'Uburusiya, ibituma iyo babuze batamenyekana. Abandi bantu benshi b'Uburusiya bagiye bagwa ku rugamba n'ababaga barakatiwe ibihano kandi bafungiye muri za gereza zitandukanye. Ildus Sadikov w'imyaka 59 y'amavuko yafashwe yibye isakoshi, afatirwa muri gare ya gari ya moshi i Moscow, byari ubwa kanafunzwe. Nyuma yo kumara imyaka 16 yose muri gereza ku byaha bitandukanye, yabwiye abanyamakuru ati barambwiye bati niba udashaka gusubira muri gereza sinya amasezerano. Banyizeza ko ku myaka yanjye ntazajya ku rugamba ahubwo ngo nzahabwa akazi ko gufasha. Ati nuko ndabyemera. Ibi yabivuze ubwo yari imbohe y'intambara nyuma yo kugwa mu maboko y'ingabo za Ukraine mu mpeshyi y'umwaka wa 2024. Nyuma yo kugirirwa impuhwe nk'imbohe, yasubijwe mu Burusiya ariko ahita yongera koherezwa ku rugamba. Ildus Sadikov yaje kugwa ku rugamba. Habarwa imfungwa 16,171 z'Abarusiya zajyanywe ku rugamba muri Ukraine. Iyi ntambara usibye kwica abantu bangana gutya mu bagiye ku rugamba, yanishe ibihumbi by'abasivile. Ariko usibye abantu, yanangije imitungo itagira ingano ndetse yashowemo miliyari nyinshi z'amadolari. Reka tuvuge ku mafaranga bitwara buri munsi kugira ngo Uburusiya na Ukraine babe bamaze imyaka ingana itya barwana. Biragoye kumenya ikiguzi cy'intambara, cyane cyane urebye ku kubitwara ubuzima bw'abantu, abandi kabamugaza ndetse igahungabanya ubukungu bw'ibihugu. Ingaruka zabyo zikamara imyaka myinshi. Ibi ntabwo wabibonera ikiguzi. Gusa jewe namwe turabizi ko mu gihe intambara irimo kurwanwa, umubare w'amasasa araswa, abasirikare bicwa, inzu zitwikwa cyangwa se zigasenywa, umusaruro w'ubuhinzi ukangirikira muri za mine ziba zitezwe mu mirima, ibisasu bidaturika bimara imyaka ibarirwa mu 10 bitabye mu butaka. Ibi byose ni imibare itamenyekana neza 100%. Kugeza n'uyu munsi, abanyamateka, impuguke mu bya gisirikare ndetse n'abahanga mu by'ubukungu na n'ubu baracyarimo kugerageza kumenya ikiguzi cyuzuye cy'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi. Kuri twebwe dukomeje gukurikirana intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine, ntabwo akazi ko kumenya ikiguzi cy'iyi ntambara kazatworohera. Ingaruka mu gihombo cy'amafaranga iyi ntambara izasiga kizaba gifite ingano tudashobora gutekereza uyu munsi. Tuzabivugaho mu binyacumi by'imyaka igiye kuza. N'ubundi mu buzima busanzwe, haba mu bihe by'intambara cyangwa se mu bihe by'amahoro, buri kintu cyose kibayeho kigurwa amafaranga. Tekereza uburyo buri munsi ushobora kubugenda muri Ukraine. Kano kanya tuvuga ibi, hari abasirikare ba Ukraine bari imbere mu Burusiya barimo kuraswaho n'ingabo z'Uburusiya. Abandi babarirwa mu bihumbi nabo barimo baragerageza gusubiza inyuma ingabo z'Uburusiya ziri mu mijyi itandukanye yo mu burasirazuba bwa Ukraine. Buri munsi haba hari ibihumbi by'amasasu mato araswa n'imbunda nto zo kuri buri ruhande mu barwana, ukongeraho n'ibisasu biremereye bya bindi bisenya ikintu cyose biguyeho. Habaye amasasu mato cyangwa si ibyo bisasu bya rutura, byose birahenda. Abasirikare bishyurwa cyangwa se babarirwa umushahara wa buri munsi, buri wese aba yitwaje amagana y'amasasu n'ibinyacumi by'amagrenade. Amagana yewe ushatse wanavuga ko ari ibihumbi by'ibisasu biraswa buri munsi kuri buri ruhande muri izi zombi zihanganye. Za drone zimwe muri zo zihenze kubi zirirwa ziguruka hejuru y'ahabera urugamba rwo ku butaka ziri mu butasi. Ibi byose ubyongeyeho ibifaru ndetse n'izindi modoka z'intambara nazo zihora habera urugamba. Ibi byose ni miliyoni nyinshi z'amadolari. Haba Uburusiya na Ukraine, buri ruhande rukoresha ibimodoka bitamenwa n'amasasu, ibifaru, rocket system, ibimodoka bishinzwe ubugenzuzi.
Bimwe muri ibi bikoresho ni ibyatanzwe n'ibihugu by'amahanga n'abandi bafatanyabikorwa ku ruhande rwa Ukraine, ibindi ni ibyiguriwe na Ukraine n'Uburusiya. Buri bikoresho muri ibi ngibi bifite aba engineer n'abandi bakozi babikoresha kandi bahembwa buri kwezi cyangwa se buri munsi. Iyo byangiritse buri ruhande rwishyura abakanishi bo kubisana cyangwa se rukanashaka ibishya. Usibye amafaranga yo guhemba abakanishi, binasaba ibikoresho byo gusimbura ibyangiritse kandi binabyo bigurwa miliyoni nyinshi z'amadolari. Imibereho y'abasirikari nayo ikenera miliyoni z'amadolari yiyongera ku kiguzi cy'intambara. Aba basirikari bakenera amafaranga, bakenera ibyo kurya, imyambaro ndetse n'ibikoresho by'urugamba kugira ngo bagume muri urwo rugamba. Bakenera serivisi z'ubuvuzi iyo hagize ukomereka. Kugira umusirikare wakomerekeye ku rugamba bisaba kumugeza ku bitaro, ibihita bikenera ambulance ndetse n'ibigendana nazo byose. Ibicanwa bikoreshwa kugira ngo ambulance igende, ibikoresho byo kwa muganga, abaganga ubwabo n'ibindi. Iyo hari umusirikare upfuye, yaba uw'Uburusiya cyangwa se wa Ukraine, nabwo amafaranga arasohoka menshi, yaba yo kumushyingura, ariko cyane cyane impozamarira ihabwa umuryango we. Banki y'Isi ibara ko ibikorwa remezo byasenyutse muri Ukraine bifite agaciro ka miliyari 400 z'amadolari. Izi ni inzu n'ibindi bikorwa remezo byaguweho n'ibisasu mu mijyi itandukanye ya Ukraine, apana ku rugamba. Hano rero ngaho ngeraho za misile ziraswa ku basivile, kandi ibi ngibi bibaho buri munsi. Gusana ibi byangijwe muri iyi mijyi nk'imiyoboro y'amazi, za ruhurura, ingomero z'amashanyarazi, amashuri, insengero, ibiraro, byose bizatwara amafaranga utamenya umubare. Imijyi nka Bakhmut yo yarasenyutse burundu, bizasaba kubaka bushyashya. Ugiye noneho kubara ibirebana n'ingaruka z'ubukungu zatewe n'ubuhunzi, gushobora kumirwa. Habarwa abanya-Ukraine miliyoni 8 n'amagana y'ibihumbi by'Abarusiya, bose bavuye mu byabo barahunga. Bamwe bategetswe guhunga kubera ko iwabo habereye intambara, abandi bahisemo guhunga hakiri kare. Aba barimo bahungiye imbere mu gihugu, abandi basohotse mu gihugu baragenda. Amafaranga yo gucumbikira aba bantu, kubatwara bahunga ndetse no kubagaburira, byose ni miliyoni nyinshi cyane. Nirinze gushyiramo ikiguzi cyo kuba ubukungu bw'ibi bihugu byombi bwarahagaze, kubera ko aba bahunze nta kintu bagikora kinjiza amafaranga mu gihugu. Ibibazo bafite byo mu mutwe nabyo bizahenda ibihugu byabo mu binyacumi byinshi by'imyaka igiye gukurikiraho. Hanyuma kandi ushobora kwibaza ingano y'amafaranga bizasaba kugira ngo hongere kubakwa urugomero nka Kakhovka mu majyepfo ya Ukraine. Uru rwatewe bombe rurashwanyuka burundu, amazi yarwo asenya imijyi n'ibyaro birwegereye. Kugeza ubu turacyafite ubufatanye bw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kurunda intwaro kuri Ukraine ndetse n'ubundi bufasha bw'amafaranga, byose bibarirwa muri za miliyari z'amadolari buri mwaka. Bimwe muri ibi bihugu bifasha Ukraine n'ubundi bisanzwe bikize. Inkunga biha Ukraine biyifata nk'akantu gato cyane ko gufasha Ukraine kubirasira igisirikare gikomeye cy'Uburusiya. Ibyinshi muri ibi bikoresho baha Ukraine, Putin arabitwika rwose. Birimo indege zikomeye z'intambara, kajugujugu, misile, ibifaru ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Arimo arabishumika ku rwego ruri hejuru cyane. Ariko se ibi ngibi bazabikora igihe kingana iki? Uburusiya nabwo burimo burahomba ku rwego rukomeye cyane. Intambara ntabwo ishobora kuba y'uruhande rumwe. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko kuba Uburusiya busa n'ubwahawe akato mu bukungu bw'isi, bikaba byaratumye hari byinshi mu bicuruzwa by'Uburusiya uyu munsi byabuze isoko, ngo byatumye iki gihugu gihomba trillion y'amadolari kugeza uyu munsi. Izi ni miliyari 1000, andika rimwe inyuma ushyireho amazero 12, ngiyo trillion. Ikintu kimwe kizwi neza nuko Putin nadatanga itegeko ryo guhagarika intambara, ubukungu bw'Uburusiya bushobora kuzakomeza kuviramo imbere.
ingaruka z'igihe kirekire zishobora kuzaba nyinshi cyane ku Burusiya. Reka noneho tuvuge imibare. Reka tubanze tuvuge imibare y'amafaranga Uburusiya butanga muri iyi ntambara. Mu gihe iyi ntambara yari imaze amezi 9 yonyine, ubwo hari mu kwezi kwa 11 mu 2022, byabarwaga ko Uburusiya burasa ibisasu biri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 buri munsi, ibisasu bizwi nka artillerie. Ikiguzi cy'igisasu kimwe muri ubu bwoko bw'ibisasu turakizi. Ibi bisasu by'abasoviete kimwe kigurwa $1,000. Ibi bisobanuye ko Uburusiya bukoresha miliyoni 50 z'amadolari ku munsi umwe mu kurasa ibisasu bya artillerie byonyine, apana ndi masasu. Ubu ni ubwoko bumwe bw'ibisasu. Misile Uburusiya bumaze gukoresha muri iyi ntambara zirarwa agaciro ka miliyari 50 z'amadolari. Imwe yonyine igurwa miliyoni 3 z'amadolari. Uburusiya bumaze gutakaza indege z'intambara 300. Izi ngizi buri imwe igurwa miliyoni 18 z'amadolari. Uburusiya kandi bumaze gutakaza kajugujugu zirenga 300, buri imwe igurwa miliyoni 10 n'ibihumbi 400 by'amadolari. Bibarwa ko indege zaba za kajugujugu ndetse n'izindi ndege z'indwanyi Uburusiya bumaze gutakariza muri iyi ntambara zifite agaciro ka miliyari zirenga 12 z'amadolari. Tuzi uburyo Uburusiya bufite ibifaru byinshi, ariko tunazi uburyo drone zihendutse cyane zigurwa amadolari atarenze 200 zikora akazi ko gufata amafoto. Imwe ishobora gutanga amakuru atuma igifaru kigurwa ibinyacumi bya miliyoni z'amadolari gishwanyuzwa. Reka tuvuge ku bimodoka by'Uburusiya byatwitswe na Ukraine kugira ngo wumve amadolari iyi ntambara irimo iratwara Putin n'abantu be. Mu mpera z'umwaka ushize babaraga ko Uburusiya bumaze kubura ibifaru 2114. Niba igifaru kimwe cya T64 kigurwa miliyoni 1,100 by'amadolari, igifaru cya T72 cyo kigurwa miliyoni 200,000 by'amadolari, T80 cyo kigurwa miliyoni 3 z'amadolari, T90 igurwa miliyoni 5 z'amadolari. Ikiguzi cy'ibi bifaru byose byatwitswe na Ukraine, ibyatawe n'abasirikare bakiruka cyangwa se byagize ikibazo ntibisanwe, ni ikiguzi buri muntu wese atakwifuza kumva. Ibifaru bya T64 Uburusiya bwahombye byari bifite agaciro ka miliyoni 61 n'ibihumbi 600 by'amadolari. Ibifaru bya T72 Uburusiya bwatakaje byari biguze miliyari 1 na miliyoni 330 z'amadolari. Ibifaru bya T80 Uburusiya bwahombye byo byari bifite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 610. Noneho ibifaru bya T90 Uburusiya bwahombye byari bifite agaciro ka miliyoni 306 z'amadolari. Mwibuke ibi ni bya bindi bigurwa miliyoni 5 z'amadolari kimwe. Kuba ari byo bahombye bike bivuze ko nabo babirinda cyane. Ibifaru byonyine Uburusiya bumaze gutakaza byabutwaye miliyari 3 na miliyoni 300. Nako ntabwo ari ibi gusa, kubera ko iyi mibare niyo mu mwaka ushize. Uyu munsi aya madolari yaratumbagiye cyane. Ahangaho nongereho ayo batanga ku bifaru bitahiye burundu, kubera ko nibikireho bikenera amafaranga atuma biguma ku rugamba, harimo nayo kubisana. Ahangaho wongereho amafaranga yo gukoresha amakamyo yabo, ibimodoka bitamenwa n'amasasu n'ibindi. Impuguke zibara ko Uburusiya bumaze guhomba miliyari 20 z'amadolari y'ibinyabiziga byonyine. Hari inkuru nyinshi zagiye zandikwa zivuga ko ku Burusiya kugumisha umusirikare umwe ku rugamba muri Ukraine hari ibintu bihendutse cyane ugereranije n'amafaranga bisaba gutunga umusirikare umwe mu bihugu bikize. Ariko hano naho umviye imibare. Muri rusange buri musirikare w'Umurusiya uri ku rugamba muri Ukraine ahembwa amadolari 200 buri munsi. Ni ibihumbi bigera kuri 270 by'amanyarwanda buri munsi. Turabizi kandi ko mu kwezi kwa 9 mu 2022 ubwo intambara yari imaze amezi 7, Uburusiya bwongereye abasirikare 300 ku bari basanzwe ku rugamba muri Ukraine. Aba biyongereye ku yandi magana menshi y'ibihumbi by'abasirikare b'Uburusiya bari basanzwe ku rugamba. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize nabwo byavuzwe ko Putin yategetse ko abandi basirikare 300 binjizwa mu gisirikare. Ukurikije igihe binjirijwe, aba nabo bagomba kuba baramaze kugezwa ku rugamba. Reka tworoshye ibintu. Byasaba amafaranga angana iki ngo abasirikare 300 b'Uburusiya bagume ku rugamba mu gihe cy'amezi 9 yonyine? Reka dufata amezi 9.
ubwo tugiye kubarira ku gihe iyi ntambara yari imaze amezi 9 itangiye. Abasirikari 300 bahembwa amadolari 200 buri munsi umwe umwe mu gihe cy'amezi 9 bihita bigera kuri miliyari 16 na miliyoni 440 z'amadolari mu mezi 9. Iyi ni imishahara yonyine y'abasirikari. Aha ni mu mezi 9 ubu bimaze kugera muri miliyari zirenga 35 z'amadolari y'imishahara yonyine. Umusirikare upfiriye ku rugamba nabwo ntabwo abahagaritse gukenera amafaranga. Hari amakuru avuga ko leta y'Uburusiya iha buri muryango w'umusirikare uguye ku rugamba impozamarira y'amaruble miliyoni 7,400. Aya ni ibihumbi 110 by'amadolari ku musirikare umwe uguye ku rugamba. Nta makuru yizewe ahari y'umubare w'abasirikare b'Uburusiya bamaze kugwa muri Ukraine, gusa gihe namwe turabizi ko ari benshi. Hari bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya babara barenga ibihumbi 70 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Bibaye ari ukuri, ubwo leta y'Uburusiya yabimaze gutanga miliyari 8 zirenga z'amadolari ku basirikare b'iki gihugu baguye muri iyi ntambara. Hanyuma abasirikare bakomerekera ku rugamba bo bisaba amafaranga angahe kubavura? Ubundi bibarwa ko ku rugamba iyo umusirikare umwe apfuye ubwo haba hari abandi 3 bakomeretse cyangwa se baburi birengero. Ubwo niba harapfuye abasirikare 70,000 b'Abarusiya, abagera ku 210 barakomeretse. Aba kubavura ntabwo byatwaye munsi ya miliyari 12 z'amadolari y'Amerika. Biragoye kubara imibare nyirizina, ariko abagerageje kwicara bakabibara neza bavuga ko iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine itwara leta y'Uburusiya miliyari 10 z'amadolari buri kwezi. Hari n'abajya kure bakavuga ko Uburusiya butakaza miliyoni 900 z'amadolari buri munsi kuri iyi ntambara. Habarwaga ko yari imaze gutwara miliyari 160 z'amadolari ubwo yari imaze amezi 9 yonyine. Uyu munsi bishobora kuba bikabakaba muri miliyari 400 z'amadolari y'Amerika. Ubukungu bw'iki gihugu iyi ntambara yabukubise hasi kubera ko bibarwa ko abakozi beza barenga miliyoni batakiri mu kazi mu Burusiya. Bagiye ku rugamba, barahunze cyangwa se barapfuye. Kugira ngo abo bakozi beza wongere kubabona birasaba miliyari nyinshi z'amadolari yo kwigisha abandi, kandi bigasaba imyaka myinshi yaba yo kubigisha niyo kubamenyereza umwuga. Ibihano Uburusiya bwafatiwe nabyo bikomeje guca umugongo ubukungu bwabwo, ku buryo bitekerezwa ko kuba bukomeje kuryama ku gitekerezo cyo kwigarurira intara za Ukraine ngo bishobora kuba ari kugira ngo igihombo bwatejwe kivemo. Uyu munsi ubaye uri umuherwe w'Umurusiya, nawe ushobora kuba waba urimo gutuka Putin kubera ko bibarwa ko abaherwe bo muri iki gihugu bahombye miliyari 93 z'amadolari kubera iyi ntambara. Aho ngo ni mu mwaka wa 2022 wonyine. Mu 2020 byavuzwe ko Uburusiya bwatanze miliyari 61 z'amadolari ku gisirikare cyabwo. Mu 2022 bwo batanze miliyari 346 z'amadolari ku gisirikare. Uburusiya bwishyuye iyi ntambara ku mufuko wabwo, ntabwo bwategereje inkunga cyangwa se ngo Putin asaba ubufasha mu mahanga nk'uko bimeze kuri Ukraine. Ukraine yitanga amafaranga angana iki kuri iyi ntambara? Aho Ukraine itandukaniye n'Uburusiya nuko amenshi mu mafaranga itakaza muri iyi ntambara atari ayayo, ni inkunga z'ibihugu by'amahanga cyangwa se inguzanyo. Mu mwaka ushize Perezida Volodymyr Zelensky yabaraga ko buri kwezi bibasaba miliyari 5 z'amadolari kugira ngo iyi ntambara ikomeze. Turebye nko kuri imwe mu mibare yo kuva mu kwa mbere mu 2022 kugera mu kwa mbere mu 2023, icyo gihe ibihugu birenga 30 nibyo byafashaga Ukraine biyoherereza amafaranga n'intwaro. Icyo gihe Amerika yonyine yari imaze guha Ukraine miliyari 50 z'amadolari. Ahangaha ntabwo harimo ibibunda birasa rokete byitwa HIMARS, M1 Abrams tank n'ibindi. Umuterankunga wa kabiri ni Ubwongereza, ubundi hakaza Polonye, Ubudage, Ubufaransa, Canada, Denmark, Ubuholandi n'abandi benshi. Usibye ibihugu byahaye Ukraine intwaro n'amafaranga, hari n'abantu ku giti cyabo bafasha iki gihugu, nk'umuherwe Elon Musk niwe wahaye Ukraine internet ikoresha ku rugamba
ibigo nka Amazon n'abandi. Abasirikare b'Abanyamerika n'Abafaransa batoza abasirikare bo muri Ukraine, aba bose barahembwa. Mu kwezi kwa kabiri mu 2023 habarwaga ko ibihugu by'amahanga byari bimaze guha Ukraine miliyari 150 z'amadolari. Mu mezi 10 ya mbere y'intambara Ukraine yabaraga inzu 149 na 300 zasenyutse. Habarwaga ko ubaze ibisenyuka, imishahara y'abasirikare, ibisasu bakoresha, ubuvuzi buhabwa bakomeretse n'ibindi byose bisabwa kugira ngo iyi ntambara irwanwe ku ruhande rwa Ukraine, buri munsi basohora miliyoni 180 z'amadolari buri munsi umwe. Mu mwaka wa mbere w'iyi ntambara Uburusiya bwasenye ibiraro 180 bya Ukraine. Ibi ngibi bifite agaciro ka miliyari 35 z'amadolari. Uburusiya bwasenye amashuri 3,000 yo muri Ukraine. Ahangaha harimo za kaminuza, amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse n'ay'incuke. Ibi bifite agaciro ka miliyari 8 z'amadolari. Buri munsi muri Ukraine hasenywa ibikorwa by'uburezi bifite agaciro ka miliyoni 28 z'amadolari buri munsi. Ibirebana n'umuco byasenywe byo bifite agaciro ka miliyari 7 z'amadolari. Ubundi muri rusange habarwa ko kugira ngo iyi ntambara ikomeze buri munsi hasohorwa miliyoni ziri hagati ya 500 na miliyari 1 y'amadolari buri munsi umwe. Aya madolari tuvuze ni make ugeranije nayo bisaba mu by'ukuri kugira ngo iyi ntambara ikomeze kurwanwa. Ni na make kandi hashingiwe ku kuba imyinshi mu mibare twavuze ari y'umwaka ushize. Mu by'ukuri iyi ntambara ni ngombwa kuri uru rwego.